अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Draga braćo i sestre, mi smo počeli da vama pokažem nekoliko znakova od časni Kur'an i od hadis za istinit običani Mesija a.s. Imam Mahdi a.s. Neki ljudi misli da ovo je sramota za islam, da neko pojavi poslije Muhammed sallallahu alaihi wasallam i čak do dan danas Ahmadija džamat ima velika opozicija, probleme od druge muslimana, ali oni ne shvati da Ahmadija džamat ali običani Mesija alaihi salam on nije došao da pravi neki nered među muslimanima, on nije došao da podijeli muslimanima, nego on došao da ispuni predskazanje od Boga i od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I njegov dolazak i njegovo služenje islama, to se pokazuje vrline za islam. Islam nije jedna mrtva religija kao druge religije gdje oni tvrdi sada nema Božje objava, sada nema više neka pobožna osoba koja dolazi od Boga, nego ovo je jedan veliki dokaz da islam je najbolja religija od drugih. Za dolazak običani Mesija bili su nekoliko dokaza, neki stvari, neki preskazanje da će se dešavati, da tada će pojaviti Jađuđ, Mađuđ, tada će doći Dajjal, ali ljudi, ali njihove ulema, oni daju takvi čudni tumačenje kako nešto bude u bajkama. Jađuđ, Mađuđ je bio rečeno, čak koristeno u časni Kur'an. I za riječ Dajjal koristeno u hadis. Ali neki kažu oni su neki čudovište, neki stvari koje će biti ispod negdje na zemlji i pravi potpuno isti bajke kako može da imaju crtani filmovi za djece. Ali kada pričamo za predskazanje, za religija, onda mora da bude neki tumačenje, da uzimamo poruka. Naprimjer, sada ja ću prenesiti iz časni Kur'an nekoliko ajeta koja se govori za ovo doba kada treba da pojavi običani Mesija alejhi selam. I ako ovi stvari su ispunili već, onda mora da dođe Imam Mahdi i običani Mesija. Ako nije Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi selam taj Mesija, onda treba da bude neki drugi. Naprimjer, za taj doba je isto bio rečeno Auzubillahi minash shaitanir rajim hatta iza futihat Ya'juju wa Ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu fa iza hiya shakhisatun absarul lazina kafaru ya wailana kad kunna fi ghaflatin min haza bal kunna zalimin. Surat Al-Anbiya.
ajet 97 i 98. Allah kaže i čak i kad se Jađuđ i Mađuđ otvore i oni budu žurili sa svake visine i istinsko obećanje se približi i odjednom će oči oni koji nisu vjerovali okočeno boljeti i oni će reći teško nama, mi smo zaista prema ovom bili nemarni i bili smo silnici. Jađuđ i Mađuđ ovo su velike sile. Jađuđ bio rečeno za Rusija, čak u Biblija, isto ovo Amerika, Zapad, ovo možemo da shvatimo. Ovi političke sile u Zapad je bio rečeno Jađuđ i Mađuđ, zato što ovdje kaže čak i kad se Jađuđ i Mađuđ otvore i oni budu žurili sa svake visine. I na drugom mjestu se kaže kao valovi u more bude, tako oni će vladati na svijetu. I to se govori za njihova moć i oni su većinu svijeta, oni su vladali kroz more, kroz brodova, kroz takvi što oni su stvorili. I onda sada već više sada sa avionom i kada oni vodi ratovi i nema sada, kako je bio rečeno, prije neki zidovi su branili, ali kada dođe doba Jađuđ i Mađuđ, onda ovi zidovi ne vrijedi nikako više, zato što sada oni vodi ratovi od vatra. I ovo riječ Jađuđ, Mađuđ je isto, ako čitamo leksikon arapskog jezika, to se pokazuje kao ovo je vatra. I njihove svi posao oni vodi sa vatrom. Njihove oružje, njihovi prevoz, avion, brod i voz, sve ide od vatra. I ovo kada ispuni, i tada muslimani će biti najslabiji. I tada treba da se pojavi običajni Mesija a.s. Isto jedna sura se zove sura Takvir. I ova sura je baš isto ima nekoliko preskazanje. Naprimjer kaže Vajza šamso kuvirat, kad se sunce smota, i sunce ovdje se znače časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato što na drugom mjestu časni Kur'an kaže Sirađu Munira. On je taj sunce koja dadne puno svetlost. I kada je muslimani, oni neće služiti, neće slušati njegov savjet. Kada muslimani neće gledati čista slika od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato kaže kad se sunce smota, vajzan nađumun kadarat, i kad zvijezde potamne. Zvijezde to znači olema. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao ashabi ka nađum, moje sledbenik su potpuno oni izgledaju kao zvijezde. Bejih muqtadatum ihtadatum, bilo od koga vi sledite, vi ćete biti upućeni. I mi smo pričali malo prije na prvi dio kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za olema, da oni su najgori. Onda dalje kaže vajzal džibalo sujerat, i kad se planine pokrenu, kada oni pravi putovi u planinama. Vajzal išaro utilat, i kad 10 mjeseci stojna kamila bude napuštena. To znači tada će biti takva vrsta prevoz, onda kamila neće biti više u korist, da ljudi koristi za žahanije, za putovanje. Sada vi vidite, ovo je sada taj doba. Sada ko koristi ovo kamila? Vajzal vohušo hošerat, i kad se divlje životinje skupe. Sada vidite, na svakom mjestu ima zvalozorski vrt. Životinja se skuplja na svakom mjestu. Onda dalje kaže vajzal biharo suđerat,
i kad mora isteku, kako oni sastavi ovi more, pravili su Suez kanal, Panama kanal, i to sve se dešava na ovo doba. Vajzan nufus ozuveđat, i kad se duše spoje. Vidite sada, ovo medija, internet, to su sve stvari prije par stoljeća bio nemoguće. Sada ako idete u jedan grad, ako idete u Frankfurt, ako idete u Berlin, ako idete u London, nađete ljudi od svaka država. I svaki jezik tamo se nalazi. Vajza sohofo nošerat, i kad se listovi rašire, prije uvijek bio rukopis u stari Biblija koja se nalazi tamo u Grčkoj, tamo sve je bio Biblija rukopis. Ali ovdje je preskazanje za štamparije, za knjige, za novine. Sada svaki dan od svako mjesto milion novine i knjige se štampa. I kad se listovi rašire, ovo je naš doba. Vajza samao košetat, i kad koža neba bude zguljena, kao ovi sada nauka, kako oni naučnici, oni donesi vijesti sa nekoliko, kažu, milion kilometar dalje. I to je sada taj doba. Vajzal jahimu su'irat, i kad se Jahannam razbukta. Zato što Jahannam razbukta kada dolazi čovjek od Boga i ljudi odbijaju, onda dobijaju Božje kazna. I vajzal džannat uzlefat, i kad se džannat približi, to znači ako tada, kada bio toliko materijalni svijet, kada ljudi bi voljeli samo ovo svjetske stvari i svjetske ovo, da bi dobili ovo i ono i zaboravili Boga, onda tada džannat je blizu. Onda onaj koji prihvati običani Mesija, onda njemu Allah će podariti džannat. Alimat nafsu ma ahzarat, i tada će svaka duša saznati, tada će svaka duša znati šta je donijela. To su ovi predskazanje koje je već ispunjene u naš doba. I sada ja ću pročitati par hadis. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam koliko puta je govorio za dolazak običani Mesija. Kaže, Wallazi nafsi biyadehi la yushikanna an yanzila fikum ibn Maryama hakaman muksitan wa yaksir saliba wa yaqtulul khanzira wa yazal jizyata wa yafizal malu hatta la yakbalahu ahadun. Ovo je Bukhari. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, tako mi njega, u čijem je rukama moj život, sin Marijemin će se uskoro pojaviti među vama. Sin Marijem, Ibn Marijem je metafor. I u svakom jeziku ljudi koristi metafor. Pojaviti među vama, i to kao sudija, pravednik i za Isa a.s. za stari Isa a.s. Allah u Kur'an kaže Rasulan ila Bani Israil. On je poslanik za Izraelčanima. On nije poslanik za muslimanima. A ljudi nisu shvatili. Ima neki hadis na koji hadis časni poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenao Isa a.s. koji je bio prethodni poslanik. I isto ima hadis časni poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenao taj Isa koja treba da pojavi među muslimanima. I tako ljudi nisu shvatili ovo poruka i mešavali su stvari. I poslanik kaže zašto treba da on pojavi? Kaže on će biti kao sudija. To znači tada muslimani oni
će imati dosta svađe međusobno. I on će biti sudija, on će osuditi, on će reći šta je ispravno, šta je nije ispravno. Slomit će krst. Da li poslanik ili čovjek od Boga dolazi da slomi neki simbol, ali da on dolazi da slomi neko vjerovanje. I dalje se kaže i ubiće svinju. Da li čovjek ima taj poslanik koji dolazi od Boga, on ima obaveza da odgoji ljudi, da vodi njih prema Boga, ali njegov obaveza je da on radi neki fizički takve stvari. Ovo krst je simbol kršćanstva. I svinja je simbol ovo nešto prlavština. I on, kada se kaže da ubiti, to znači da on skiniti. Slomit će krst, to znači da on će pokazati neistinitost vjerovanje kod kršćanstva. Zato što ovo vjerovanje kod kršćana nije vjerovanje od Isa a.s. ili od Isusa. I ovdje se kaže da inače ako uzimamo bukvalno, da li on ići kuća do kuća, vrata do vrata, u zapad svaka kuća ima krst. I svugdje oni imaju taj kao simbol. I da li Isa će doći, ljudi su čekali stoljećama. I kada on dođe, ljudi kažu hajde da nama nauči nešto, on kaže čekate, ja treba da slomim krst. Onda ide kuća do kuća, grad do grad, koliko je veliki zapad, koliko je veliki svijet. I ako završi ovo, onda ljudi bi rekli hajde dođe nama nešto da naučiš. On kaže treba da ubim svinju. I koliko sada ima forme u svijet. I ako uzimamo bukvalno, onda nema logika, nema razumivanje. Da li može časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on ima takve riječi. I dalje se kaže i ukinut će džizija. Džizija to je bio porez koje su nemuslimani, oni su plaćali tada muslimanski država da bi oni daju zaštita i da oslobodi od armije. Dalje se izvještava da je rekao u kakvom ćete mizernom stanju biti kada se sin Merjemin pojavi među vama, a on će biti vaš imam između vas. Vidite, poslanik kaže on će biti vaš imam između vas. Nemojte tražiti neka druga osoba, ne možete tražiti njega van islama, on će biti među vas. Još jedan hadis kaže, Hazrat Abu, ovo je odgovor za ovi muslimani koji kažu ovo vjerovanje za dolazak Mesija među muslimanima nije naš vjerovanje. Imamo nekoliko hadisa od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koje kaže da treba da on dođe. Hazrat Abu Umama Bahli prenosi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom držao dugu hutbu čiji je veći dio bio posvećen temi Dajjala i u toj hutbi je rekao poslije toga će se u mom ummetu pojaviti Isa, sin Merjemin, u funkcije pravednog sudija. On će slomiti krst, ubići svinju i ukinuti džiziju, ratni plin. I to je taj predskazanje. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao sam spomenao, da govorio za dva Isa, onda dao
kada je on pričao, on pokazao različite odlike obojice Mesije i rekao kako izgleda ovo i kako izgleda onaj. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ne samo da će Mesija biti iz njegovog vlastitog umata, nego nam je također kazao dvije različite odlike obojice Mesija. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je Hazrat Isa rekao sljedećim riječima. Za Isa alejhi selam on kaže: ja sam vidio Isa, Musa i Ibrahima. Isa je bio crvene puti, kovrđave kose. Vidite, crvene, njegov boja bio crvena i kovrđave kose i široki grudi. Ovo Buhari. I za drugi Isa, kako on kaže, i vidio sam se noćas u snu kod Kabe, kad li ono smije čovjek. Prvi rekao crveni puti, sada kaže smije čovjek. Kako najljepše među biti smije čovjek. Uvojek mu pada na ramena. Zato mu rekao njegovi kose će biti kovrđave. Ovdje kaže uvojek mu pada na ramena kose za češljanje, a iz glave mu kaplje voda. To voda pada kada je kose su ravni. Ja sam pitao ko je ovo? Oni su odgovorili ovo je Mesija, Mesij, sin Marijemin. I mi je rekao isti, slika pokazuje drugačije. A drugi hadis se govori za Dajjal. I običani Mesija alejhi selam koji treba da pojavi među muslimanima, on treba da bori sa Dajjal. I zato tamo je on govorio, na drugi hadis govori za drugi Isa alejhi selam. Isto ovo sam rekao da je postoji hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Mehdi nije niko drugi osim Isa, sin Marijemin. Jedna soba, on ima dva obaveza, jedan prema muslimanima, Mahdi to znači imam, vođa, Mahdi to znači upućen, on će uputiti, on će odgojiti muslimanima, a na druge Isa, sin Marijemin, to znači on će boriti sa kršćanima, on će pokazati istinitost Islama, on će pokazati kako je bio rečeno da on će slomiti krst, da njihovo vjerovanje je pogrešno. I tako ovo hadis koja kaže lal Mahdi illa Isa ibn Marijem, nema Mahdija osim Isa, sin Marijemin, pokazuje da neće doći dvije osobe, nego jedna koja će imati zadatak ovo za dvije. I onda, da li ako dođe ima Mahdi, onda šta treba da vi radite? Da li vi treba da prihvatite njega ili ne prihvatite? Da li imate onda izbor ili nemate izbora? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Hazrat Soban izvještava da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada nađete Mahdija, položite bet, to znači zakletva vjernosti na njegovoj ruci. Treba da pravite zakletva, treba da prihvatite njega. Morate ići ko njemu, makar vas put do njega pozajući na koljenima i preko ledeni planine vodio. On je Mehdi i Allahov halifa. Ako bude teško, ako morate da prođete kroz teškoćama, treba da prođete i prihvatite njega. Ovo je Sunene ibn Mađa. Enes radijallahu ta'ala anhu izvještava da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko god od vas sretne Isa, sina Marijemini, ko god od vas sretne Isa, sina Marijemina, neka mu prenosi moj salam. Ima neki ljudi koji su kada prihvatili Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi selam kao običani Mesija, oni su prenijeli islam od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Šta znači islam? Islam znači mir. I to se pokazuje da
običani Mesija kada pojavi među muslimanima, onda on će imati puno problema od drugih ljudi, od muslimana. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže njemu on pošalji mir, pozdrav mira. Tako imamo još nekoliko ajeta, imamo još nekoliko hadisa i preskazanje od nekih učeni ljudi. Na primjer, jedan se kaže, Hazret Muhyiddin ibn Arabi piše u svojoj knjizi Al-Futuhatul Makija, kada se pojavi Imam Mehdi, njegovi otvoreni neprijatelji će po najviše biti vjerske učenjaci, hođe. Oni će biti najveliki njegov neprijatelji. I mi sada vidimo kako u širom svijetu od muslimanske strane oni su propagiraju protiv naš džemat, oni pričaju protiv naš imam, oni pokušaju da zaustavi naš posao. Ali mi kažemo Imam Mahdi al-Islam došao od Boga. I časni Kur'an kaže ako je lažovac, njemu njegov laž. Ako nije od Boga, onda Allah će uništiti njegov planovi. Zato što on govori da Allah mene poslao i Allah zna da li zaista on dolazi od njega ili ne. I zato to treba da vi vidite stvarnost, vi vidite kako prethodni poslanici oni su došli i kako ljudi su ponašali i kako oni su prošli kroz teškoćama i onda na kraju oni su dobili pobjeda na kraju. Inače, Allah uvijek stoji na svog zaslanika, ali mora da se prođe kroz teškoćama da bi saznali ko je istinski vjernik i ko nije istinski vjernik. I takvi ispit su bili uvijek u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koliko bio teškoća. I sada muslimani su napravili takvo neko vrsto vjerovanje da kada dođe Imam Mahdi, običani Mesija, jednostavno on će voditi neki rat protiv nemuslimanima i ne treba da vi da trudite, da dajete žrtvovanje. Jednostavno vi ćete dobiti pobjeda, ali ovakvo vjerovanje, ovakvo očekovanje su zalud, zato što ovo nije Božji postupak. Allah nikad tako napravio i mora da ta poruka prođe kroz teškoćama i svaki dan mi dobimo vijest da ova poruka napreduje, više ljudi prihvati i ovdje je sada spas za muslimana. Nemaju neki drugi spas na drugom mjestu. Vi vidite koliko je sada velika katastrofa kod muslimana. Ratuju međusobnom, ubijaju međusobnom, nema spasa, nema neka vođa koja može da brani odstrani ovi problemi koje sad svaki dan pogodi prema naš umat. I ovo bio rješenje, ovo bio izlaz od ovih problema koje je od Boga, koje je bio već rečeno od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi ćemo, ako Bog da, dati još neki dokaz za istinit od običani Mesija Imam Mahdi al-Islam. I on zaista je Božji čovjek, zaista on dolazi od Boga i nama je dužnost da prenesimo ovo poruka i onda na vama je da li vi dadnete važnost za ovo poruka ili nije, da li vi prihvatite ovo glas ili odbijete. Ako odbijete, onda mi smo slobodni što se tiče naša obaveza, onda vi ćete biti odgovorni kod Boga. Neka Allah uputi svima nama i vama da bi dobili Božje zadovoljstvo i da mi bi bili među ovim ljudima koji služi Islam. I onda ako bi služili Islam, to bi bio najbolje stvar što bi mi završili za naš život do sljedeći
Assalamu alaikum wa rahmatullah.